uma kukhulunywa nge-consistency kumculo kamaskandi kusuke kushiwo uKhuzani Dlamini Mpungose Nkosikhona. Le album le yaphuma ngezi-10 zika-December 2019 before izwe lival, before kube nomkhuhlane owawubhubhisa kakhulu ezweni okuthiwa i-COVID-19 owadlula imiphefumulo eminingi ezweni. Le album eyaphuma ngawo lowo nyaka loyo enye ama-album abantu Khuzani akhombisa ukuthi i-consistency ibalulekile emculweni, especially endimeni kamaskandi. So whoever is out there following uKhuzani, loving his music and everything, kumele be-aware lo muntu lo ukuthi kade ayenze lento ukhuba over and over again. I-recognition anizange nimnike ngendlela efanele ngesikhathi esakwenza lokho. Senifuna ukuyidemanda ngesikhathi senu esithandwa yini. Just because igame isivulelekile esi-open, seku-easy ukuthi abantu bengene online, seku-easy abantu ukuthi bengene ku-YouTube, ama-data, ama-prices, everything seku-accessible. But isikhathi kusenzima ukuthi kwenzeke, iDlamlenze ikwenza so simple, ikwenza nje kahle. No one asked any questions. So yinto ehlele ngisho mina ukuthi if uLiBlue Nation, if umlandeli kaKhuzani, if umthanda umazi Khuzani ukuthi ubuyaphi, uzohlale u-proud ukuthi Khuzani each and every time makunengxoxo igama lakhe alisali. Uma kune-list ecreatwayo or anything eyenzakalayo igama lakhe alisali. Yonke into bayenzela ukuthi kuthinteke bani? uKhuzani. La u-YouTube la ingoma za YouTube lezi lapha uSpotify. uSpotify as much as usuyigugu manje, but uKhuzani ade bostreama vele umculo wakhe. Ayikho into ebiba special kakhulu lapha kuSpotify ndiwede kuphusha ngakhona. Damanje usahamba ngalowo ndlela leyo akukho okusha kuye kwenzeka mhlawumbe ukuthi kuyamangaza. Kodwa abantu abathize uzobathola sebenembono, sebenokucabanga okuthize, sebesitshela otherwise. Ubani mangathi uthi pheqe uyovula lapha kuma-album adlulile ngo-2019 ungathola lento eyenziwa uKhuzani. Angazi noma ukhona yini noma akekho. Kodwa wakwazi ukuthola imiliyoni ingakakhulunywa ngalo engoma ethi Sling, ene-million futhi ku-music video wayo eyawenzayo. So uyayibuza abantu ukuthi yini le uKhuzani okumele ayenze yena yedwa special ehlukile ongeyakhe yedwa nje uKhuzani okumele yenziwe wena yedwa le angasayenzanga, because uyenzile. Ma-million lapha ku-Spotify inqwaba more than 10, ma-million lapha ku-YouTube more than 26, ama-million ma-music video akhona lapha ku-YouTube. So uyazibuza nje kahle kahle ukuthi yini le, ama-chats, trending songs ubekhona, yonke into. So into engiyibuza yona ukuthi abantu kati bamazi kanjani uKhuzani, bamazi nini, baqale ukum-understand ukuthi ukhona as umculi, cula umaskandi, uyaphusha ngendlela aphusha ngayo, labantu abamthanda. Kumele nibe proud ngokwenziwa uKhuzani. Ningakhohlwa futhi lapho aphuma khona, lapho aqhamuka khona, izinto azi-achievile okuyizo lezi ezikhanda umlando wakhe kuze kube manje. Zonke izinto azi-achievile akazi-achievanga ngephutha. It because nina abalandeli nenze sure ukuthi lonto le iyaphumelela, iyavelela ebantwini uze uyaziwa. Ngiyazi ukuthi senifuna mhlambeni ukuthi kwenzeke izinto enye indlela ngoba senibona seniphusheka ngandlela thize. Lokho akusho lutho, lokho akubalekile, lokho akunandaba. Ingoma mayishaya imiliyoni noma ithi 10, ithi 20, imuphi umehluko ongake ewenzayo ingoma eyodwa ukuthi iyoshaya u-20 ezinye isale ngemuva? What difference does it make? Because kungcono uma kuthiwa zizoba ningana lezo ngoma lezo zilandelana amamiliyoni amathize amaningi, boma 5 futhi ziba separated kanjalo kanjalo, okukhombisa ukuthi umculo udistributeka evenly kubantu abawulalelayo. Kungase kugijima into eyodwa engathi kunento ethize eyiphushayo ngemuva ukuthi lento leyo igijinyiswe kubantu ukuthi be-stream. So engizama ukusho nje ukuthi lokho uKhuzani abekwenza ilokho kade limenzela khona over the years, ikhona futhi ade kumenza ahlonishwe ngakho. Ninga-add lapho nalapho
nifuna ukumphakamisa, kodwa uKhuzani ayikho into esidinga ukumphakamisa. Already ulapha, already usezi-achievile izinto njengale album le yango-2019. So enye ama-album le eyayimnandi kakhulu, yenza kahle kakhulu. Mhlawumbe nina ngaleso sikhathi leso aninakanga, maybe naningayitsheli ukuthi le information nizoyidinga today ukwenza i-reference uma nikhuluma ngoKhuzani. Ngeke ngithi mina akunandaba noma bengakha ama-poster ayimiliyoni noma beyakhuluma kanjani, okusalayo yonke imlando eyenziwe uKhuzani akekho akwayenza. Sekuyinto yamanje ngoba namahula bhalu ukuthi yena sekuyastrinywa, sekunaseresi, umaskandi usungenile kuphi kuphi. uKhuzani ukwenze lokhu umaskandi ungakadlisa ngendlela odlisa ngayo online. So idlamulenzi kumele nikuvume ubukhosi bayo, nibuphamise njalo ukuthi uKhuzani uyinkosi umaskandi, uKhuzani uyinkosi yabo bonke umaskandi abaphilayo kule era yakhe uKhuzani. Khona benza kahle kodwa ngeke bemdlule uKhuzani, siyababongela labo, kodwa baguqale eMandaba, baguqale kuKhuzani ngama-achievement wakhe awenzile kumaskandi. Sibonge Mfowakhuba ngokwenza kahle nanokuqhubeka nje lapho kade uqale khona ukuze kube namhlanje, ubakhombise ubafundise abantu ukuthi ingoma ishaya kanjani. Ngiyabonga kahle, nazi uKhuzani inkosi yenu.